Ngibingelele-ke kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho ucindezele-ke nje ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahala nje option esenti elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke sizokulethela zona-ke ezintsha kulo-ke leli khasi-ke leli-ke songakwenza-ke nje lapho nje yona-ke ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini nje subscribe nje akubizi imali, umahala nje option esenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba esikulethele lona namhlanje nithi-ke sekusele kancane-ke nje impela-ke igcwale-ke laphana-ke i-Orlando Stadium njengoba sonke sazi ukuthi-ke kune-rally enkulu-ke laphana-ke yomkhonto wesizwe-ke i-M_K Party-ke. Yonke into-ke isimi-ke ngomumo-ke stage-ke silungisiwe kuyimanje-ke seziyaqala-ke ziyaduma, sekulindelwe laphana-ke umongameli uPresident Zuma-ke ukube-ke afike-ke laphana-ke azothula-ke inkulumo yakhe ayibhekise-ke kubantu-ke njengoba ubona-ke nje impela-ke sebefikile-ke abantu-ke impela-ke kuyagcwala-ke nje impela-ke futhi-ke nabanye-ke abezayo basasendleleni-ke baningi-ke basayeza, abanye basangaphandle kwe-stadium impela-ke baningi bayeza-ke. Mina-ke engizocela kuwe nje ukuthi uhambe-ke laphana-ke ungene ema-comment section before ukuthi uphume kule video-ke ushiye umbono wakho-ke laphana-ke kuma-comments ubhale ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke emsixazane ebhathini nje subscribe nje kubiza imali, kumala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke.